Vai pule fa malo, lo tofi ole toto male fue, ole le ole tu malo, fa fetai mo awala malue, o sole o fa tamba, fai mo sui si a mas mo so se tole ale o toto ia hold up. Vai pule fa malo, lo tofi ole toto male fue, ole le ole tu malo, fa fetai mo awala malue, o sole o fa tamba, fai mo sui si a so se taule ale o tautu ia la fama. Ele lo mai Beyoncé fai no taule le Yolanda. Eu sou le tai o como le amo. E assim ai me fama. Foi me fama lo tama tu ole la ele ma manga malia ele la ma wai le ma lama. Down no to you time. Hold up. Vadia toloa male pesele na fai pule fa malo lo tofi o le to male fu e io. Ai ese lo fia fia fai pule o le pesele fa mai. Po le a so finga ngalo fai mai sau fika. Pesili e nga o mo lo ama fai sa umano no. Ala mai e lo was from 10 minuto te nei July 5 ele to male o nanga ale Blue TV ia male tanto. TAUTAI ia ma ASIATA malo ale no sa malo le fa to. Malo foi le fainga ruenga ya oile ni. O a mai lo waso io e. Ma tau tau fati mutimu e kau la kimu la io e. Pa una me le mau ko viki ai mau ko mau furu eu. Malo le soi fo mau malo le pale malo foi le TAUTAI. Ia anti oile nei vanga o le afiafi ia le tau fa mala unanga a le tau wa Blue TV ia mara tau ya e mara proclame ma ASIATA ia wa foi oe ia ma oe oe sa o ngangwa sia anko I came with me and me there's free me ia o follow from fatalo vantur proclame ia anti o tau malava foi o wo ma pa anga mai o wo fa pele ale tau wa unanga le Blue TV ia mai tau lia to tele lava fo yo woma pa anga mai taimi ono ole ai fa malo ma ta wa tulo swafa ko mo pula mai la ka ma so kiro ko sem io ka malo sem mo pula mai ai ole kumun ele fa iti ele nga fa tai ia ilanto uma o fiki le longa lua mai le to tele le au viu sa le tanto proclame o pomonia aso na fino utilitilo i fo i lungo tanto le kalafi le na au mai le tanto company tulanga mo muangi usila lona lua fiti lona winga a fa yo le te mafuta mai a o se a lo matama fa na wo o tawina university fiki i wala nga university o poksara lau e fo university fa le tus pa ia fa pe fo yo le ke fa ya va ma ngo fo kangi fiki
ni sambola vinaka vakalevu iyo ya ngaka ilo inga malole ona sai malole fantoto malole sai di malo ya to fatalo fa ya si fa solo lo fatalo fa mo la ngoke amaka mai tum monga iyo ya mai se fio yo le tala le levi ia le anga le yo le tua le o mafai ono to sila mai mo to tanga mai ya e ya o ke lo anto to foringa ai ya lo utali tonunga I lau love like malau share ia o inae mo moli mai ai se langona I o e whaanga e tia ia te au o lo e fia nga te lolo e mafuta mai tanto poklami fio yo le tala lei fa fenga nga taulangi I o e se ro fia I na ua whamau o tau nuu le tala lei ina o tau nuu le tanga lei makangiu fenga I maleanta whamau wala au mai ia whasale le anga I o e loa mai fuilele I le sunga le mali toa o le waka ungo mai misi o ngale I o e tau nuu atu I vaa fo ia vaa fo lau le ngau mai e pao o le wario mango malua si ufanua e au vatu. Whamaila I o kala le malelenga le mali e toa. Si mai vai misi o ngale ke ususu I o e. Ai whamai nganga o mai au kamasasa o ia. Hamo ku ilunga ma vaa. I o e. Vaa halo ia nga mai e na yuta fo ilele wailanga I ingi wafu I kaiminga. Ia e whamaila I o le whaila unga Samoa. E le ngaka wo kou si I whaafeanginga. Ai wa si ia kuwai marifinga ngalo le tua ilunga. No inga. E se fo ile makango fie o le whaaloalo ngia o whaafeanginga taulangi tono si tātua tino. Ia, whamalo le tatalo. Malo le ana pongi. Tauswina o le ipu vai o leola. Awan foi ia se manuia o Samoa. Tamali ima whailaunga wharetua matausi. Sa o au, pona o, malosi o nuu e kale sia o fio anga mesi o so lava foi se whaala putuputonga. Whaatalo whantua si anta ia te oile nei vanga o lea fiafi. Ia ele ngata I lea. O fea lava le atu nuu, o fea le tu malo, fea le mata whanua, si u whanua. Ia po fea foi le kontinenta o lo e mafuta mai ai ona o tūlanga o sa ilinga malo I ona pōnei. I salute you. Ioi. Tōlo o pūlou ona o lo tau sa ili malo. Ia, ai le whangaloina nei o tātou tua asina sina, o lo pō le whala, ia maula le ula, au whai malo fia au I le aso, ma le aso malo le tāpuai, malo ta mamatina. O mai o tau le maluru, ai mesi ama ko New Zealand. Ka lofa ua ke kele le maluru, o le leina whai o tau la ei, o le leina whai parankeke o ngai o kako tinama ta maa matutua, mai se ofu mawhanawhana, o le leile hita o yengi masini wha mawhangawhanga I kongo whale, ia ai pe o peko a oe lea le marosi, ai le o si silane si leifo, a whai o le lei, ia o tantou, e tupu ale whaatua I le tau longolongo, e tupu fo le marosi, ia ono le ngā lulu e whaatasi, ia, o mai no malau whakalo whai an tātou leilunga o penga te whailangi. O le mahalosi o tātou proklami. Ioi. O ki whiwhia walanga o tau. Le tau te whaasoaina ma sia tātou proklami. Matua o le whatua masanga whanta. Ia e mese fōi whanta tā mati le lua. Ioi. Ia e mese la e walanga kele. Ia whanta tulo fōi. Ia toi o ngā toi tele. Ia o kaka le sua whai a whanta tā mati le lua. Longo inga I kaka ngā mua. Ai lua ngai. Ia ai mai se foi ia le tausi ia taisisi ia male no falo malo no sai malo fa to pele fu papa caro fa to fine o mai le nai tulang malo lava o le foi ia so vai se unga so va la mala ata lo fa foi so to fine ia tu me malo ia mo no a fala na ia me se foi tautonga io la o kamale o kolo maka u kia le la unga le wo fa longo fero I marka ka io to lo tantalo tu me ia malo fa talo fa tu mo to mala vai nai le state o Utah malo fa yo le faiva malo fo sa ini malo le tu ainga vi tawa to lima ma to mafdanga ia ai le ngata ilea o filosofia mai la makama yang o fefe Atalo vatu ia Misa Melissa no release ai gofio lai pingo Filipingo isi ngo ia le afine apawa nga taileo le tautonga malo le no sai malo le fa to sia malo te nina Junior Crichton kama kiore moku ia e ke ia e lungo le enga ia e foi le vang ia e moi e ala Fato atato o le fa sa o di vale lupo ia me so sa taua atalo fa tu mo folo fa ia te auto umalava le mafuta mai lungo proklame falelua ele ngata le sa tua va ka no fa kwa va ai wa vela za umu ngi kai mi oi o le umu piko I van vea o le umu le fa lungo Facebook ia malo fa to malo no sai pe mo se matiu ma se foi le panti ia lo fa tu mo ia le nei fiafi ia ngata ile
ia le tamam to ya mo se to fine Manu le ko talo fa lava io kinge kuai le radio Samoa ma Samoa time sa mo le tolo fa anga foi ia mi sia la foi time o tanto e vai foi inga le Samoa times ia ala ngo sa ko viki ma va kulka ko Samoa fu gloria la meto ia lo fa tele nga te o to ia ma futa mai Samoa ia ma le tele la foi ma le ano no ko ke poli e o kula vale ta ngoro so fa fa ilo te foi nga ta walo ma futa mai tele tanto tala ma tala to otoi kau ke fia kiki maam ka ko sa vali ni vang ole afiafi fa malo foi i tamali ole tunu e me se foi lu pe fa lele so tanto tunu le to tonu fa langa mai o upu fai o tanto malo ni usile nei e le fai ona alo ese la ufa talofa le fionga ni minista o tangata tu motor Pacifica au pito so o William Sio e mo to office malu le fionga ya Dr. Anae ia mo to foi officer Kamau se poloni ma to foi official keren ka ko surufanga umai le wins ia le official ke mati fea akava ai ngi risi o wari inga o longi pengi kanga io ya mak fe kau ngi office ia ai kere ngo mo ai ko ngule ko ku ki le wins ia e fa penga umari io o fea ka ke fe ka ro lo ai ia e ku vai le io se me pusa ai ma lo la no sai ma lo le fanto to ia ma so la va se fai pule cheni sa lesa io ia nganta foi lea o niso ilanto walo tam fa na o tanto wa tunu ulai le vai nga fa le national o nisi la foi wale ma wa so fa ia ma lo le no sai ma lo la va le fanto to ma lo foi le sai ma lo ia po fia la foi se atunu o le lalo langi o lo e ma wa mai a lo e to tonu o po fai o ma lo Australia America fia la foi le atu blau ma lo ia ki o to io e ngang o fa ko o to ia langa sia o ngi pala ai ko o po fai nga o ko a foi ia e o se ili malo ia e le fa ititi ai le ngang fa tai ia e ia fo yo lo o tau mu fa lo le tu langa fo yo le ngasi malo Samoa mo na upu fai ai le ma fai ona mai le fala o to le fa talofa ASIATA mo tanto porkalami ia le ngai tau lava ai e malama aso fo io mai upo ko inga ile po i pese no au tato te fa lo fo i tulanga fe ko ngai au mai au vaku ia ai to ala vai le tayo malo lo pe upu masania ile tuno sila ma to mafutanga Brisbane Australia me so tonga ia ana o mai o ro marfanau malo le no sai malo fa to lina tina era ngantele se pule ia ma to tele o to le mafuta me wo ma pa anga mai malo la don sai malo fa to ka ko me ia ku nai update mana to foi o le aso nei ai mai sia pa fa pe o le ke ma u mai fa sa longa nei tato proclame o le ki o kilang awone e misia wala ngai lua tato wa fa tar noanga ku ku ale mo le aso nei mo o le fionga le i tai malanga pole manager o le tato Manu Samoa le sunga ya sua Hesed Ieremia maua leo le va noa mate fa tala noa tuai e mawa e ofisilia o ka penga o ke ofisilia le sunga le li pule por tai malanga le tanto au le Manu Samoa fai fo yo yenga ia ofisili o e fia mo mia io ofisili le lei au ke ofisili le anga io ofisili lo loko fo ai manga o mi mailunga ia e mafai la fo yo no tango e fa leo ai i tu alto ma fa tala noanga o leo ke fa longo e ita to ticket e giveaway ka ko free tickets longo winga o li mai masau kari le lei ia awa fo i fa facility ono manu malo ai isi ticket awa le mai moina o le fitau winga le la fai manku a nginga pingi a World Pacific ia wa ka ki ia la ka longa ngi ngi ko male Maori All Blacks ia wala ngai pe foi le nga test ai kingo kama io ke masangi langa fo le fo ngo test sa sa o kama ke ole mic testing 1 2 whatever foi langa o foi va ngale o le tulanga la na le sai ka longa le ke ngai pisa ha o ai po le meu le au ama combination na kama io ma le menga interception ma meu o ti koi io le la ka wo ka kala ko ma meu ngisi mele ka fai lo ya unto ai o le va ngala na le la mo wela o ta longa le ma konga ia or kamale or survivor e su e po ai aru le po lang e fa alua la ka longa e man tu foi tatu
Ili mo miar ka ku faya inga koe malo pe malo faya inga. Ili do Samoa sa pela me le or faya inga. Eu yang faya inga so. Wala na ngalo yan tio, au na misi yan tio, ma fata ndonga. Ya, o le to o seanga to ai to nu tatu ofisa amai ailena. O le ata to wasiasi le MSL, mana tua. Tele tama fa na o se tanto tu nu le au to win le MSL training. Le wa mawala ko ngaruenga, mawa mala ko lai senge fe pisingisi. Vai la ye. A fa ya langa o kele au lo nguku anga o lo moya me le fa. Ya ko ngwa nga fo ile fa tu pu manantu mo. Oi. Okay, así que ako nga iniso tanto update mai email o tutupu ma sa tutupu. Kako sa mo bo kiror ko akele o isi live mai se kako ku sa mo ya na wa malam mai ulungan lu pe u po mazania i wa ta auto fo i malai tu lang o i unga fa masinonga lai fa sa mo. Ya wa si ding fa pe. O nga fa masinonga me lai fa sa mo. I tu lang o le tau fa tu ino tanto malo mari unga fa nga balota. Mo ila tau ele o lungo le upenga tafa ilangi o Facebook ya ngai ya le update le ya fa pe nga wole vanga sirafia ya o ke popoli ile ya ngai mo le si mai nga le o lungo le Facebook ya manisi o upenga o fa mtalanga o le vanga fo ile I fa masinonga o fa to sino le balota le na lu ina fo ia le no fo ile o nganga e maunga numero mo le sa malo mai ile fionga ile sa oli ya tuala Bonifacio, tuala te vanga Bonifacio. O le vanga whakawhaile fast le sama malo mai le ungol palota na te nei. Ai o le ala ua uma o na soa lau pule. Ma toe wha ulu I tua, ma filifili ele fionga ya lau fau le sātang. Ia le ala bu toe wha au I tua, wha au I tua lan tang. Ia uma na soa lau pule ma tūlanga whapena. Ai manga ia foti sa nganga le fionga ya lau fau. Wha sa nganga le fionga ya lau fau no fisiri ni, wau te nati sirafia. Na mafua se ana toi fa au ye tua lo fingalo me se fo ir tu langa ile ai fa mai le kadir ka karangi o lo fo ia ele ngata fo ia o fo tuanga na yo ainga ma ai wa musu ya inga ye le nganga se manga yong I fai pule po ni tanganta o I de tofi ai musu ye mo musu ngale nganga yo mongia o te le fa ya tu la se le ai wa isa wa o le nano fa yantu sa la nga o le nganga ile manga o le mero finga ele mai le nganga le o le tua tu langa le finga ia ai o le nganga o le tua e mai ile loto fa mangalo ia male fer faninga ia vai a ver nga me ka wa mo o ne ia so le te fa longo mai ma futa mai ia la ia ga ma kwa sa o sa nga le vionga la fo ma lo fo ia le la o se kiwa po wa fa ma ni ai le tu langa o le no fo ala valea o nganga e maunga numero mua po o le isa le aula ma le ala tele e le motele sa la fai o le tulanga le va o la wofo pia fono toema to mata le fionga to mata nora o ano ama numero lua ia o le ua fa anga mo le so tai au to poina e la wina la le unga le so tai au e manu to fono fo le manu malo ma ia le fionga ia la wofo pia la wofo e so le JPP ia o se tasi fo isa wa longa fo lan tua le fionga ia la wofo ia sa ave fo masui bale mia I se taimi fo le pai ingan te nei ia ai wa leva fo no tula mai le tofi le la sa luina le fionga le tama itai sui o le fast to matanora le la fa mo le taro se furu le so taia o le taia le la fo ngai se unga le vangla o le sia tanto I unga o le tu malo sa fata fa ma vai la le sa tu la email fionga ya nonu mata lose e HRPP tau vina le fa malo le HRPP sa manu malo mai le no fo le ile mai ai o panota ya berila betai le sa lu ina le no fo le fast le fionga ya laumatia manu Matthew Purcell por fionga laumatia le no fo le ma o le unga le ona ia o le o toi mali li so ala pule e toe ave I tua no winga la e ave umai kua wanga kangi le si fa sanga I lesi kangi mai le si fa sanga I lesi o fenga na sa ia o le unga la le wa ia wala mali li ia e ko fai le la fenga pa no tala titi fa ma vai ai la ma le fionga ia non wala ngai kong fa ma vai ia le suyo le JPP ia
o le tūlanga lana o nei motunga afa mai Samoa nei so ai me Samoa i lan tau fo ia le ele vavekele le eu runga o Facebook ia o le sia o le mero ke fai aku ai o ma konge fai ngaruenga le media ai o ke fai aku so le mua o i lo te lo ai le vavekele o lunga o penga o famtalanga e kuai mai leo mai alanga e sa vali mai ka ke vai kwa sa vali me o ngai fai pule fa ko mapue mai fafu ai fa se ko ai la le live yo mo tale lo foi po fere live la ka fa ngolongo ye o yo le ya malo ari ile tau ngolongo malo fo ile fai ta ya ai nga Evangeline Crichton tu singa malo de mafuta mai ya ai lenga tailea o ta jofina amsileti laiti se uso ya kia yo lai kia awa ai nge ya oi nga o lo ufia mau ilo maki o ka ilo alo lo voilo no sai malo fan to ni vanga le afi awa lo pung sa ya mato ni sila na ta to update mai i Samoa tu longa fa msinonga o lo yai ka ko me mengen usila mana yes telefone le se ku foi runga le o le sona na fisa fa tau ina ila lo le na wo si sila mai le si tia yo le tūlanga ma le matanti a wai le se tasi o Manu le malopo leo Samoa tamali Samoa tama whanau fu Samoa wai longa le fionga po le sunga ya tui sa mau fata wili whanene le nau esi sila mai kapa le por ko inga ngafi le ele ongi whainga makai anga whaila loi le lau mua te fufa pe ua maingi si whaingi makai ai o le sunga ia fata whanene po fata wili whanene o le wa avea o ia ma National Partnership Manager for Pacific People i to tonu o le matanga ruenga leo Superintendent ia paki me kako le manga ia e sero fia ko inga makaki a ko wangi o le mo mia ia o na mo se va no au ia fo i se tasio fisa fa sala lau na sila fia fo le tote sa o fa tala no ina fa no o fa tala no inga ile songa ya fata por songa tu jamau ia me la fia ngo fenga ia o le fa mo tu i Creilini nei au kilani o le no o fa tala no ina ma o le auto mo fo i mo to fa so tai ia pe mo se sia va no tu fa tala no ina lungo le tanto proclame unanga ale Blue TV ai o le mea no o maua mai ile temino o whaatala no ina ile sunga ia fata. O le tūlanga lea fo ile le ese le tamali o le tangata mo na winga. Ai wa fa se fulu fa kausanga kanunga avea ma leo tono New Zealand. Kasi le ngai leo sa ia tono mai ia moli mawina. Tūlanga fo ile sa tupu ia Samoa ile tasi iwa fitu se fulu. Tūlanga le whailunga langu. Ia, nai lungo le website le Herald ia ngata fo ile lungo penga ta whailangi fo amatou nei le share tuai le story le whaamtalaina. O le tūlanga fo i o ia wili whanginge ia so ngā o talavo. Ai le leo. Ia ngā whaaku fo i whameng whaaku fo i leo lungo au wala o Ponsenpi. Ia mawhisilingi ia pe i so ngā ngofo mau po so ngā kusfolau ngiusila. Ika lo markamalo. Whaaku ele leo palangi leo sam. Ia ai le avea ma leo lu ia ilo man mafau ese le manga yo le ko inga ika e lo tala na mafanga nga leo fai wo mon o tala no tu manga le nga o se fa wo le fo i lo nei tanga te telefo ia vanoa e mi se fo workshop le office o leo sama wa ia vanoa fo ile o te awai ai time fo o Samoa Times o ia ile fionga ia por sunga fata fanene Willy fanene ia ke le ngai makaki National Partnership Manager for Pacific longo winga mea uma kau le Pacifica ke afia i kula fongo mai lava i runga i fea kai taia se o i lalo i o fe piko i laro o tako po invakako o le kangaka le waka yulu ia inga mea uma ko sila la ia ele o se ele o fa penga o se regional fonga penga o kilangi penga le ai sawa mai i runga le piko i runga ngi sila o le lo te le maualunga le matatia le sa awa ia le songa su a William Sio ia awa fo ile moli mawina ia wa yo le minister on tanga tatu moto le Pacifica o ku ainga tala nei ma to ainga matatia nei e mo mia mo tato
nga onga fa ku le leo ya so yer kasi fa fikse furu ma fesili ai on ole langu si on pa tu lo fa fonga Samoa pe ke ngofo mang ya sia kia ku ko inga la e sekia hikalo inga male loto lo ina mar ma fau ia fa pela o elea o ke leo o ku ko inga ku langa nga ke ki ka valenga ki 44 years later ya le o tu la mai ai le tu langa la wa lunga ele o me ia le mo o ai ia na yutanto matua po afe ia emo me se ka vale leo fo le sau fa u mai se au kama leo o sangole le sau fa me au iyo po afe ia iyo emo mai ka vale fa mai la ave e la kama o jowi le sau fa mai iyo po afe ia u sa vale ia le fa unga si o afinge o nora le fa ko fo mo matu ia ai le ole emo mai foi ka vale leo ele o sau fa mai le ave ngor ka vale le sau fa mai au ka fo leo ai sau fa mai ku ala no kari ia nisi na na ta tau motunga afa ia nga tele ona ta tau tala fo ia tupu mai Samoa ma ke si au vai ma lo ma mai so e o petaya ma tau por kalame malo ai ma tau mafutanga ni vai ngola fiafi malo ole no sai tia kalolo ia ma tau mafutanga wa mai le ne fiafi sengi poa ia fa pe fo o tau malava io le mafuta mai se o tau fine a fa ngoto ngasu io ka no fai o mai o ngi vai ka o soifuanga io o fiese fanga o kaua po alo fa tele tau fine mai se o se tato ai nga umala fo ina songi ia pa per nala fa mo tu ngai songi ia ai nga tai leo le to tele la fo o tone me fa na mafuta mai Samoa samu yo sua ma lo le no sa ile ma ngola fiafi ma lo fo le fa to ko kasi ala ko mai ori lea ka ka ko pesi ia mana ita to company langolango tau sala matiu taisia ma lo mafuta mai ma lo fo fa ma lo toi trenga au tanga vaia io la kama fietau o mai lo songa le li ya wa ma lo tau tia le tulanga le wa ye wa e ro lu le li ya le ya o nga fa to spaia ma lo le fo le feeling ma lo le io o le se fonga ngai man manu rungi o le ai ma onga ma fai ka ur kus spaia ka mai ki kwa io ma lo ar ma futa mai ma lo fa to li leo tanga tai le o to o malava lau manu ia tele lungo penga ta failangi tulanga eile le video le ala utango show atu vai ngo no lu tala no tulanga o pui nga leo io maka ukia ke le tulanga le na tupu mai le aswana na fi tai au kilani sila mai ai wa matua i fi wa leo ka fi o file mai o le si mai ka inga nga fer wa ka vale le li potio ta vale ngoi ngau ya o fautua to al proclame fo i o tanta longo na fo i mo to tele o to tautua na ele fai ngo fie tai mil nei wa yai ni usila fo ai mai se kai mir malu rungi to yo fai fa tau pikifu local le ta vale o ele tama o fo le tu la fo ina o la fa na u tama ita e o fai fa tau o pomonia le o fautua antu sia tama tau tai ai o foi tu fa wina na o tina ele stai mi alo ele fa pe o tu lango sa ngale mule o titala no atuai io o no le na li potia mai I papa toi ele vai aso le amtango vai aso le au se yako fo ie male au fa man los ka vale ia ai se sila mai la ele vai ngale na tupu le son na fi au kilang fa inga o le fingi io ia ai matautia le se kau se mal tanto video le upload lo tu nunga o mantua I fiu lava ia leo ka fiofi ai sa o kwa ka vale ka ngaka le la kwa pingi ka vale leo ia ele ike ele ala ise piko le io na mai fa le ia leo fafo io mai mo foi le tu lo fafo nga Samoa mai mo nga vai fafo ese le mai nga mai leo le tamai taile ia ai o ko ke pole ele os ka mai kai Pacifica io o le palangi o le parent io ai o vaenga fa penei o te fautua tu lava ia proclame o te lo feo lo tata longo tu le tele oniso ofisa fa sala mai la to lo fe ngai ma tulanga fa penei ia ai sila mai la ia I le la fa e mo oh man oh that's some crazy shit. He's broken the window.
Oh, man. Oh, shit. Ia lena wa sila la ia ia e se fenga ta fo io le tulanga fa pe na ua follow tele solo lungo le social media follow lo ai fo ia leo ia ele nganta o fa vale o mior kan ka lenga ver ka vale man tulanga ia ai e a ngatele mo le sona ma me tutupu ia awala va isi tanto wotunu fa moe ele o mawang ia ka vale fa pe ngi yang ka ko ia o tanto vai la ka ko ia misi ko ale alu sa o ile le mo lima sola ile sipiko ai ka amilo ko ko fa sa o pingi ka vale leo nganga ka ya so ia la vai mengi au ave ka vale la kamale o leva iyo akamale ave ka vale la lo mo malaika u apura Atalo fatua ya ila tau malava lo i New Zealand nei ngaluenga fa vai taimi iyo le mafuta mai la lo Hastings ia Napier ia mantunu ufo yo lo makuai malulu ngai fuole apu i kai mingi momoli atu lo fa anga proclame mo oto malava afa pe lo e mau mel tantu fa longa mesol tantu proclame malo lava fa le yo to lava lava malulu iyo so ia ko ke manga fa aliali ko maso ko kai ko ruala Samoa ia ai uma ai wo kinga inga ia ila venga o to falma ia o yo lea ka ko me singa ko pese iyo Mr Music Man mo so ya Cyrus tapo i ia maniso tanto unanga wan tanto programa man lang so 5 tele Pacific 40 ma tanto talo fa voucher iyo so o se a fio anga no itua fale o loa pamukesi ko kong yo lo cash power o keke o lo fa ponga fa iyo o uma me te finga ngalo yai awana ngalo Pacific 40 ia me so tanto monton Samoa ia le pamkesi vai kele ia ma tanto supermarket le fangaloina Pacific AC le uma foi ona mo tanto wo ia ma le zonga ile fa o le ai o le manager tai malanga ale tanto Manu Samoa mai ale tanto fa pito ma tanto pesi fa yok se mankala o le o se le tanto office nei zonga ya sua Hesed Ieremia o kero Se musica te la inala e a tama e te fa a lungo inala lona lo loto da te au mai le fia fa angalo ai fo io tinga il pesele a o tama sing me a song le ma miti panau nau le loto ia tini ni mau fo fanga a mata se pese wo fa au tia la ngona tengap tau ma wa pese masisi ma It's a family, it's a suina. Ola wala ile pese na. Say time my last music man. The suina is a pese moia. Ah si va ile pese lo time. Sing me a song.
le maumiti Panau le loto ia tini Ni mau fufawa a mata Se pese wafa Au o tia langona Tengap tamba wapa besa basi silverman Sing me a song, sing me a song Wakule, yeah Sing me a song, oh I wanna be free Sing me a song, sing me a song Wakule, yeah Sing me a song, oh I wanna be free Sing me a song, sing me a song Wakule, yeah Sing me a song, oh I wanna be free Sing me a song, sing me a song Wakule, yeah Sing me a song Tautua male au nanga mo tau Samoa service station nei tona mai. Ma tau teu tuina lo ta vale, ma le tele unisio ma tau au nanga ese. Ale ngata foile, ma tau te sia ke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak urusan? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posilah dia, mua tapi lah ucapan lepas itu. Tapi lah telefon ni time itu ina lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fu? Matua I fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga fape. Ota Samoa. Ore mota mo Samoa. Ma te fia au na pe mo o Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless. Ia toe whawhero ia tui lau sila whaafonga ni vanga o lea fiafi ia ili taimero wan zilea ua toe 10 minuto ntano li tula e ono ia malo la varo sai malo fa to malo fo i fa yo fa pa pe ole to a mai anga luenga le ne yaso ole wa i lunga le wa tele pisi la va tanto main motorways matula ngol to fo i mai la fa pe ole ke a fenga luenga nga il Samoa City ya malo la fa to malo ente ole pale le nei va ngol aso tangi lima nga tai leo le to fine ya raisa fire mo to le ma futa mai ia se uso ya te osaki e ma fa to ya grace malo la ma futa mai malo le sai ma to pe ono fa ya e la malo fa lo nia el nei va nga ole fia fil proclame TAUTAI e ma ASIATA fia la le lo to male nga ma fa mo mo ia wa le songo fuare sama to firo e foi manisi fo io bulenga ta to fa urulunga man Samoa ale so wa fia la o mau le avano e mau kai ai lava i ia pe mate firo ai fo ia male to ina ai tara no ai ngaruenga le manager longo winga o kakale le ki marka kala ia mare so muri male alu ruma o tanto au tele le au e te fa melo ia le au e te mitai ia le au fo e kangi ele lo matua pe o ngai inga malolo fa tamali ia pe malo fo fa tupu ma filo ai mare songa ia sua Hesed Ieremia ele to tau fa fluina le pa aina pe u por etulo ele tau la e fo le ma Sofia ia le angol te malo o nga faiva kong huang ngi wa sa fa ia ko i lungi
ia wa leva fe te sila mai ma e fa pe po fe wanga ngalo ia ia wa leva ngai le TV1 ia tatou Samoa TV3 ia o unanga fo tau fa sala longa i Samoa i le tio FM tulanga umala official tourist ma so lava se matanga luenga i Samoa e o fo il tulanga o talonga ia le wa i le tumutu mauru maunga ia le o nanga le sunga ia su apo le fo tamali fifianga loto fa felo ai le sunga ne va ngor program ia malole se foi manatu fatalo fatu le fionga le fonga program tanga ASIATA ia o vai foi ma fonga tamu le wale pa yo pulenga ole tanto alata ma le ala le fasala lau nei ia e fatalo fatu fo ile mai moa ma le fa fonga mai malu stato tunu mo mai tanto ala le fasala lau ia lunga penga te failangi ia le foi teme le fiafi ia sa mo intulang fa lupe manatu ia pa ia masa o le fiafi o le toe taina tuole tulanga pe ona YouTube au la le toe fa pe foi ona so ona o le lote pe ona ai o mai ona pai on funua ia pa ia masa o tatu tangi lua ia e folo fatu ma fatalo fatu ia o kilani nei e faisi malu lu ia tulanga pe ona ai ia o to ia tero ia mai uma fanfana la o laka ia sia ia malo so fo lange ma ta foi fatalo foi langa le tai mo tanto ta pa usili le lang le vang ka maka ku ila vai kai mi o so nga fa mai kai ko fi ku Samoa me se fo yo la tua ai me se le tulanga le wa sili mer se wa sili anga la vai lungo wa urula au tulanga la au nanga me se fo yo la sa ilinga malo ai ka maka mo mai ni si vai nga fo ile le yo ko wala nga yo fa sili pe on lo ko le vangu le ai ni o sili la wa i ko mo mai lunga i a fe lo e toi a fa yo le to ai mai mo mai mau o le mati fa ta si ma le sunga le tai malanga le manager o le pulenga le tanto Manu Samoa le auteli ia le sunga ile ia langa pa wa le sunga fo mai nga lua ia sunga sa ia o mamalu sa we fo i wala malanga mai le fio anga sa le lava ka mai yo mo me le ngo fia so le au ni mang Samoa ia fa nga ta langa o ko marole le nga le mali to sa le fa o makupu fa sa le lo sunga ia sua va ya le ai nga ngo va yo ko pisa o ile si o nga o le to offend o yo le ia fio fo i tusani malai nga sa tusani ia ai tau si pui le launga swa fo amalenga o ia fai fo e tua i tau tala i malai te tele a wa fui fatu ia leanga o e kua i le launga tuilangi mana mulo u a wala u fa asilinga malo tulanga o falanga maya i ta alonga o lo o tatu sa i malo ai o mai ri lo so i fo la u le ia i ka kia ia ngi si vai nga o mai lo so ia wa kule fonga na ka ole avo le malu le o fila mala Manu io o ani o la ngona i le tulanga o le wa via nei o e tai malanga o le tanto au o le ase ese nga mai o le to finga mangisi wai le ka o wa le pai e le fonga me o karinga malo o fa filo ingo malo a le ase vai nga pi ka ese mer kamale wa ia ngai lo isi tulanga sai momo e va ftai siata ia o poe masa ni fo ia tanto tu no to finga me le tua mali ia mai wa nga fo tu langa sai ai i vai nga sa mai au ne fo fola ma fa ilo fo e ma fa alu o fel fa fonga manu tanto tu no ia e pe wa tau tonu lava male tu langa pe ona ia fo ile tanto mon sa mo o tam fenga lava ele o se ele tam fenga fo wa ole au sa mo wa lo fa na wala tunu ia mai te ina lava fo ia la fua ma tu langa o tanto nganu e pui ngai pe ona ia tonu ainga e nga te le ia ole tanto fa tu tuanga fa cristiano pe ona ia la paula vale se sengale ia yo le mo se malo ia e pe ole o hotel na o talonga luena mai atu ia la tu fo isa mai mo ia e manatu ia tomo ia se famtalanga e aso tu vai malu puenga ile mai mo fo e male fa fonga malu tanto tunu ia i so se tafol lang mo mai tanto fa san longa ile tam fainga fo ele mansa mo pe na ia talonga lu mauli e pe ona fa ilo atu le tanto pulenga i vai aso tu na o ta longa ye ta pena mo fa mo le fa unga so nei le amata ya tonga ta longa le lua matonga ia wa se va no mo le pola lang
Ole a wa ta wan ta longa matonga. Le la fanga sa ole vili le via mai na ole a le ta wa se to fa manin ole a le ta wa tonua ole ta penanga le ma ta longa matonga. Ia le pe no fa ta wat ole sa ilingo se no mo le ipola lang. Wow. Ole pola lang le lu onu tolu fai farani ia ono le tulanga na ia ile ipola lang le lu afes ful malifa. Ia le utai tau sa ilia no ai tanto hotel. Ia mai luala ta longa le fatino matonga ile fa ngol vaso nei ta longa mua ile Mount Smart afal file fiaf ia mal vaso fo ia ile FMG Stadium i Hamilton i Waikato ia e fatino ile ta longa lua le mal ta longa muri folna ia ile file fiaf so ala fa yantu la utala la fa fasili le nei pe ngo fa fa si faki ke kele o ngalu fasili ono tulanga o te lo fo ile umina ese e mai le tulanga le ai ele ole aso fina ngalo ile tulanga a se ala me ko ko ya sa sai au wala ka ko mang Samoa ile ipo le langi fa tusa ia i tulanga mamata ti asa ia mo ma sa wer ka ko a sa ko ka la vea ile me or ka ko so e mango mali ele o se me lo ste mo le asa mali o le fenga fu ile sa ia ile lo fa suiva ele ipo la langi ia mai telefo ista usanga tu atu sa o fatu langa o le qualification ia polanga e tu pola lang e fua ile tamu fenga sa ile pola langi taruai a fa pela me mo ele au le quarter final ia wala ile semi final mal final ngatu al fa solonga mai la loifo ia mal fatu langa i tono o pulu ia fa pela ia tulanga pe uli mele va ia ma so mai ia misi la le automatic qualification le ta ua va ngale ale le pola langi pela na le fata santa wai o come ki la nga ile si pola lang ale lo se kulanga le pulu ia ka usu e mai lo le no le la ia sa fai fo il tele to sang wan i fai a nga te ulu fo ia ma alo la tunu sa tau sinio ina tau sanga tele ia le famo buenga le mai sa man wi ai te mi uma le sa tatu e pola ele imisi ala si pola lang pe la pole nga le fa popo man Manu lua kidinga ngauka pe o saul pala ele ke wa ave ma va va sa ma na ia fa ya onga mal manager mo le ya we le ia e ma fana lava ono tulanga mata ina fo lang tatu tunu i ya tero ne fa tai wo man ta longa lua o le pomoni o te fa le wan juma o le to telefo io ilanto na fa na tusi mai e me sim fa io lanto fina ngalo malia ma te fa ai io i ta longa lua o pomoni e le tau se lua to fo le nga o te lo fo io le fai tau le si o mai nga si le tu lo lanto ko ta mai lo vai ngai la kapi e le fa pe se la pa se ngai si lo fa li ma fa unga tu langa fai o io le e tau tele alo fo ile anto le la o le asa ta o ta longa ia na te nei i lau va ai fa le tai ma pulenga o le tanto Manu Samoa wongo makua le ia ka ko mo le qualifier ngai e wangi ko so si awal io fa ali le fianga fa onga le son le la ia ma le filfilinga o tanto wala so ta o le fa la ilo e tanto lu ful tolu filfilinga le to asuma le lima ia mai la to to aval la fa pe ona fai ma ave fu ola tunu ile fa ngol vayaso ile man Samoa ia mai o le saunanga la vai fa onga ma ko ifen ka filinga la awa o ila tu isa ta alu ta mo maoli ia ma ila tu ta alu ta lu ia upu foi palang everyone put their hands up and makua kau faware makua mai ele fa pe ia o wa faila si feng ta filinga le sunga fa onga ia ma ona langolango fionga fa longo tana umanga ia me se le fionga ile fa ona lango ia mase mo ni swaka ia ma le sunga ia tom ma goodman ia la to umai le filinga o le au fa is feng ta o la sola ta le fa la ulo alo ia ia ma ona tato va vai fo ila ile ila to wa vil fa mo fa ya onga ia ma pulenga e tau fa ngon so nei mali wa ta wa tu langa il fa ya onga fa ta telefo si taimi ya il ta ta nonga ar fa fasil
O le filinga le nga fili nei tama un mo le tanto au ese mai ale au fili le wei ta mile na fili tele ai ma fai trials ai me se mo le filinga le tanto mo nzamo se fa so non o a tonu a kalapu ma tama fa na wi nga piki mai ai le tanto au le manzamo ole man Samoa ole au a Samoa ia mai o le tulang foi le eligibility so se Samoa la i so se tafon lang e numero tasi talo e fili tanto le la ia au temi nei o isi alo la tunu ia na silsila ia fa ia onga male pulenga ia mai la Europa o le mfai ona nga i mai ona le mau ni ava no fa no fu isi ai New Zealand tulanga covid ia mal tulanga o competitions ia po tau vanga o lo fai ai tamisanga i la Europa e tuai pe o mai le il fa malama le ia manisi Australia ia mtato i Samoa ai me se la ia Aotearoa ia le majority po to tele o le au i la tau lava ia i Samoa ua whaatino le lakapi Samoa le sa o le lakapi ia le fofanga tau le academy lo o amatana na toe fafangu ma fafau mai i le la ia alo e tofaya na fili mai Samoa e pe o le i la tau ia na oto mai lava i le fui ia wa nga fatau li mai na le level o le tulanga lakapi fa malo malo fa tai suala utala noa i fa fisili tu ina mai fa lo iteli ile fili no fa ya o ma tanto manzamo ia la ule taule pua mala fo tulanga fo ia ai ia ila to na fa alia lo la to tulanga fo ile ina o fili na le fionga ya falongo tana umanga ile si ule fa pe mai fo ile o le mea e kaule o manga ia nai tatou tama tuai fo i o le mangu Samoa le fa pe fo inga apa life atasia tu il sa ilinga o ni ava no nei matulanga fa pena o kala le la mo ia e o ngafo le nga e fa mai o le tala ele vai ai le mani ia ai si fa so ngonga il tulanga le fifilinga o le sunga yo tana manga le to fa furuina le so for ko inga ia ai ngi si fa pe mai ia la mela mai ia kanga kai le kau ku le mangu Samoa ai fa fe ni so ilan to lo se fa so no ngai le man ia e tu sa la vale le ta ua le tulanga foi le o yo Samoa mali o lo pitanga i le yo matua ia o a fatural fisili o ia tana umanga se mauri ia o se mauri ma se inkia o le Samoa mali ia regardless penta alon man Samoa pele ele o it's not the point you know o le mele fakaua so se Samoa lava wa nga fatau lima ina ona nga e fatino la ona nga ele na la kapi o e ka ko ka longa i Samoa o le volki o le soka ia o le sisi nga me ka ko fiku fo e o foi pelenga o a fa pe o Samoa e le fisiringia lo la fa pe eligibility o e te anga i fatino la ona ai mai se ia o tano le matai Samoa mali a voi a fu foi la yon to mai i le tulanga o se faia on i le fa kwa champinga le plus le fa on la pa mawalunga ia mai o la o so se mea pe ona ia filinga o mene ia ala fu am tapula ai fa tati el tato yin la kapi e pe ona ia fo ia e so se officer o fa nga malon tulanga o talima fisili ia matulanga o tusi tau sanga e wili il committee tuto tasi ona fai no fai le la wo ye le fionga e va sama na ia se la mapsu o fai onga e maula na au taula le lo filia le la ve toila fionga ia falong ta we lo toli tali ale fionga falong ona tali fo ina ofisini walanga na filinga la fo ilungo le penga ta fai langia me se le hero matulanga ai manela na sau nonga na tali ai fo ile ele to tele fia e ana le wa mai lo ko mai a ko anga mo mai la o peleki esa sa i alo mata mafa na o mata tu ai o le tunu tau ai nga o fisi la ngai manino ape asau mai ile usunga le manel fisi ya e wa vai tau fo e piona ia tu langa tu la mai Samoa o fai asi kele o vevesi fisi lungo o penga fai langa ya le na ele se tu langa fa le ton telefon pa wala me
a fa pe tal fa ngai fesili to foi pe lan fesili lan tu mai asiata ele foule le sau sisi sa or peleki fa ya ngon Samoa a tala i tite tu tal fa sol pitol tanto ia Brian Williams ia ole ia Brian Williams na tu fasin lauli Michael Jones e to tele la to sa il peleki ele ita alon mon Samoa ai sa langa le feeling ia nga kamali inga vaiten se o ka ko ia ai sa mana ia fa tai la tao lisi va nga ole pe ngo fa ko e se nga nga lua fa sidi ole ai fa ka yo langa ole ki ko fa ki mai ka se kali ole si fa fasili ole sa ua la va fo i mu nga veve mtu langa pe e ka uli li fa e sa ole tala le fa mo ka ko mau sa mo e ka fa kele ia mali si longa pikinga se ia minga so fin gan ole si sidi de ole si sidi e pe foringa mai fo le pe fa mai le kala se lang ore ka uron mang sa mo ko ki kia mali si umala to lo wale kala pulang al mali si telefoni si o te fa wo tele ia me se fo la to lo lang inga le proclame se sa ole kala ia ole tu semel fa sidi siat pe me tonu ale na utali la mtanga ta fa tano mali o man Samoa, o le aua Samoa. E reo se au skalap? Ioi. Mai reo se au fo ina o tangata i tono Samoa, po tono New Zealand. Po fea lava le i tōr ke lope o e ta alo laka pia. Ai le leila o ta alo le tūlanga maulunga. Mali. O ina e avil fa mua fa iau. Pe te malisi la, pe te skopa. Ia po le alka la po... Pe ke savai. Ioi. Ai ngawhatau li maina e lau ta alo le whatinonga o ta alonga i le tūlanga whaafau malo. O ina avil fa mua. Mai fua fo i le leu tūla i mai le whionga wawasa manai. O le fufuanga fo i lan whea onga leu i te mil nei. O le ipo laulangi lua olo tolu. Ma leisi on tu atu. O le whilinga fo i la o alon whanau le te mil nei. E leo sisi fo i le o le numel tasi kimi nginga mai la ia whanta alo umal tau sanga nei le au atu lesi. E te tau fo i ona ftu tūnai. I le tūlanga o fufuanga i le whilinga. O se tari umia tūnai le fesili. Al tan pupu, le hai. Le hai e. O lai kuso ka kou e anua i rungo me ke mawhaia. O e tamta alo. Ai sila fo i la ka ko mamsa mo le te mil nei. Ko fing mali sio iai. Ia ngala o ngai ele kan. Ele to tele. Ese uma kalapu ia e fili mai alum fa na ule. Il tanto mon samo, ele ngata sfulima. E va pe fu il teto fitu. Ma lo fa vitai. Lau songa le te loile o te mamau ne o fa visi ele te umisita. O ani fa fita o li o lo fe ngai ma sio lau songa le tai malanga. E le nei vai tau ia le ngata o le covid to el covid. Ai i te tonua ai o faingo proclame ma fati nonga o tape nanga tanto au. O ani fa fita o to pupo o lo so longa le me uma. Ngapa wa fa fika rile e o le malo. Ona o tulanga o tape nanga. Ale fa fitau di pito i tulanga ese ia o le tau o le travel restrictions ia po o tulanga pe ona ia le fenga ta ona malanga i mai alun fana ona ta ape solo ia atunu langi o lo fa mautu ia alun fana o la kapi ele pela o tau nei New Zealand nga o ke mi fidel ko o peleki le nga ta no matonga sa si la mako ia lo winga lo fam talanga le fata uma tu su pala kapi out roa mali so atu mal su pala kapi trans Tasman ele kausu e mai i so se i sikuli mangol la langi ia nga mai la kulot fa ya onga fama popo mai langa au verso nga fakulanga le mase o lui taula na le fem tatu o tau fai e fa kongi ngo pa se la o mai ia mori mai ia lo la tu o la Europa o falani Scotland e fa pe foi ma America o tu una la ta aloia nei ya lo la tu e causa ili le avango o mai ele o mau foi la le la fai New Zealand nei ia e fai foi la sitele o ia inga tau malanga inga ia malele mau ni avano foi quarantine o tau na le fai tanto ia ona to resort lo la yo fai a onga wa sisila lisio tanto aule na fai lo le masina sin vai atu o le si kwata le au le mfaiona ele awai le lan ko fili no isi kama ko New Zealand Australia e fa ato le au ona wa le mfaiona malanga mai tu langa pion taua
Whaavitai, o lau whaavasili lea o le ala jutulanga o le players eligibilities. Le anga o le tamata alo ni usila le saka alo ya ni usila. O le ale tulanga lea o e ono maua se avanoa e me se mo le anga ilung maritanto i pololangi. Le o mai fati tainga o vai ku ya fiki kua. Le o ka ano mai fiki kua konga. E mawhailana ta alo le au tele e whapena whailana ini so tamai sa sai le olpeleki e mawhaina ui whapena. Iwe, e mawhai. Le whaisa whate, peon whai atu. O le tele o vaenga umanei, e le fau. Le fwoi na ui mai ia le Tim Nanai Williams. Tim Nanai Williams. Ia, il man Samoa. O ia inga ma tapula au whatati le lakpia lanlang. E te tauna na ui anga i lela i lupoli i le te tofitu. E whaha ia ta alunga e mawhaiuna e whatinoina. Na mawhaile ta alu i le suma lima. Ia poso se au lakpia lan natunu. Ai te tau ona i lalo o na tua tol tau sanga talu ona e ese mai sisia tunu sa ta alo. For stand down period tol tau sanga. Pela e fiki tua whatever na mai on ta alo lo pleki. Lela au i la Olympic. E tasi ale ta alonga fene fatino na i le tournament i Olympic. Le repechage le sa fai Monaco. Ia le la sanga e fiki tua mai sia lo fo o tonga. Len fai ona ta alo. Pe ta o tato. Ia uti fol taimi na mau e tātou e whaatino i le aunanga. Mai le iwa noa mai fo isi alo la tunu na fuafua le tātou pūlenga. E anga i marisifu lima. Ona o taimusanga o lo whaatino i latu Europa. I le taimi tonu le safa i le repetage lea mo le Olimpeka i Monaco. Mana ia. Ok, whaasifori tā ronga le lasau ne matonga. Seki kākou, toke malo, o le anta penanga mani so vai ngai te fisau no ye. Ia o tapenanga lava ia man Samoa pe ona sila fia o man Samoa le toa. O man Samoa le toi tau failo ia tala anga ia o sailinga malo fo i ia mai upula fo ina fai le sunga le mali toa ona tama lea. Mai ia e foi upula tunu. Ele sidi ta il tapua. Mali. Ia ma fanfana lava ia le faia onga mal tato pulenga e mesil kapteni malo la tunu ia ile pa mai fo o fe autostusia o lango ainga ia o ai mesil la tunu i tulang fa lupe ia le tulang e peona ia le fa onga verso nei ai awo o tonga e pe e o loi mei o tapo inga e masia al tua ia e sel tulang e ma lidi sa mo le winta ele ma konga e peila o ia fia vatu se fatala ula ia al tanto man Samoa ia ile mai moma fa fonga man Manu tanto tunu ia e valvolusia ia ole la au ile fa fonga anga ile ia le matapir manai ai ole al tanto sanga ia ne lo la ilan moana ai mai si tatou i okilani nei ia manofanga lata mai i Mount Smart ia o le tatou hashtag le faunga le blue wave ia te loa tu sa le blue TV le ia tatou faunga blue wave ia o le hashtag la tatou le talonga le la so matonga ia ila stona nei ma la stona verso lea ia wala fufuanga i fatino failo ila ulang man Samoa ia hashtag ole blue wave ia man Samoa ia fa Samoa blue wave ia ole tsunami ole ngalu moana ina ia moana lo tono ole Mount Smart le fatinonga la sol talonga o te lo le afa pe fo yona langona ile mafanfana male ia male to afo yo alum fana ole tunu le fatinonga talonga awal sa ilinga o se vanoi le tamusanga numero tasi o lo tausinio mai au langi le polo langi le do o tolu ai o lo wa le leita pena i al tanto faya onga mal tanto au o lo manui o mo fo tanto camp ia piona yai na nai manu alava o lo fa piona mo manu mitimiti ia o lo ia mo se mera perfecta e soani ia mal tulanga lava malo si o total ia ia ele o mo ngia mango mo o kakalo o foi dele tau teu fatasi ai so la mau ele se tau ngo fia la ia i tau sanga la tunu ia te lo la manui ai la faiva ia la au man Samoa
ia ma si kau fa fi foi ska ko ngi vai tau ole ves le officially mai fam tele ilan tau le mai moina ai ni solo officially mai ile time fo le talunga e roma ai me sore ole tau ticket ola le ka ole ticket yo lango fai kanga ka ole o ma fai o fa pikori i ska ko ticket ave fu ole fai ngor vai yes ma ko foi o a fai ka long fa pingi sa mo ai lo mai ka ko vai pu mo le wo mai ngi usila ia pauan me a ole fai ole foka si ka maka alo male ole me ya ka ele se fa ka ticket ele se fa ka ticket von me ele se fa ka chips ai a foi anga ilunga ole ticket o inala e pe on masane o to ine o te ro anga ilunga ole ticket ia o ina o ma mai fam talanga ia mo le fatawino tickets ia pe so ta ia ne ia le fionga ia le malu le semo ia malato vaenga ia vaenga fo le South Seas le so ni mai ia malsunga ia Galumalemana ia le fa malunga le fionga ile konsula Samoa i New Zealand nei le fionga faltoi ia lo mo mai fam talanga ia i le moto Samoa i mangeli ia wan fa mo le fa ungol vaso nei ia la ku la tickets ia o sia ta manga ia le fa lo ma ia ai ku mai au le la ka ma ia ala leila ai fa kai wa langa ko foi la mo we ticket mo fu ai asua fa tai ona e ele se fa tal nonga so mai tu ma le MSL ai fa yo no le ma fonga ta moli o le fionga le lipole ia foi mo le fonga ngafitasi matena nai ia me so ma tu o le ngoa le o le ma tu officer fa sala lau o le ngalu moana mali blue wave blue wave ko mo le silfia lau sunga lo no winga ia ora foi lenga vai mai o fule le malanga ka milo lenga ile ya wa ia le woto ono le lango la fo ia lo mata mafa na usanga ia ne ayo le tai e lo pale mai fo i le tulanga o le tai ai mai se o le pulenga le tatu au o le Manu Samoa awana i fatu matunga ta penanga ona o le tulanga o le tausa ilinga nga se o malo i Samoa e ale tari tonunga o tau ele foi nei o tau nu foi nei o le malu foi le tapu inga tamali i mafai launga e a mese fo feo yo le tana le Malaysia o tau nu wala ngai ko kele aku Samoa i New Zealand lo Samoa lo no winga la ia ma tau tapu puai po le fala una le si ula tu ia muri papanga ia ai sanga ia ne se malo pe fai inga o ne ngalo o ia o tau lo to ma fina ngalo le malu le tunu le ngole au e fa me melo ma sili anga ia iro lan tau fa moenga ia ai ia lena la le fa lo mai fo e manto wa vai ngole win singia mai lan tau le ia e ma wala tatu tike so ngoia kau ke po kwa ka ko se kau las falaili e tama mai tini le mai tatu wa fa pitoa ia e ke sa fa yo au kafa io ma wala tai me pu ka pu ma lo wa kam le sunga ile li pulo le tanto Manu Samoa ia an blue wave ngai ma wai fo e ke alu lungo le blue wave ngai ma wai ngan tanto tickets lungo tanto website ia fa tai sa sanga ya ne fo ayo le tai lo tura il tofi to lo loto ia wala ngai ke le fo yo fai kiu e ma wai yo malos yo e ma sangar kala la ko inga mai engang kau ile mangola ngai fu ia ai tele fo itu langa o me fa peni wa ma sani la fo yo le uso tu lo swaf fifia fo lo to ai fe lo fo i me se fo yo lo songa ia fa manuia le tua to taimi pe isi si vai ngai te fia memorial lo fa anga mi so to au mani so ko ko kere pala langi o ma fu ka mai le po kala mai le masangia ok lo fisi e mo ese ticket ka fe ngo fio fisi o i le pulenga pite au le Manu Samoa ia nga sa ola kali o mi mai la o le fisi la na e ke o mi mai le blue le messenger le blue TV ma le blue way sa ola kali ke lo o ai le pulenga len ko vai le si fo ia wali i lenga ma ko sa fa ia ku i le songa fua ko vai yaka al fisi o ai le pulenga au le lei o le tanto Manu Samoa o lo il kali o su a Hesed Ieremia oia la va ver que lo ka mo se ticket ke e lo ai foi au te lo ASIATA ia e fa leva no e fa lo le fa ta va fa ma fonga ta moli ia o le fionga ia va sa manaia tanto fa on yulu ia taina ne foi le mo te malanga fa ta si mai mal TM le HPU taringa se Manu ia o le pa le wala fionga ile plestene o le taita ifono la wa fono ma ko ti fa foi e mai se le fionga officiali le fionga ia fa le ma vaenga Vincent Pulai ia male tanto la kapisa mo ia e mole toile
nganga fafte tele ia lo fianga fo lo tula email foi ia il tula ngai pe ona e so na fai ai foi la to ia ngai mai fantal noanga ia o fa vai lolo le uso ia Martin va tu ia swafa mai tu sa fo yo to ing pe ona Martin sa ma to o ngai skopa ia mai o le tulang song ala vai pe ona ia fo na una po ele ilo tele le temilna ia o ngai hat le pai temi uma ia Martin e detention na temi uma no le e vele va temi uma ia e fe ole ula e temi onga o le ula vali tuna pena ia ka ke lofa nga ke me nga ole ka ke ngofo me kongo le po o ke sidia ile maths sidia english ia mo vai menga usu ale mo vai atu ia ese fo ia ala vai le mo kula e mai le fa mo pe na mata ina fo il tau fenga usu ia mo le tu fa malo ia ale tatu pulenga ia ele tulanga pe na tau fenga ia mata ilo matu loto manganga il tapu inga Samoa pe na fa ilo tu fo temi o sola ia le sila ta po ia ma fa pe foi ona halo ile lau tapo inga pe ona ia foi pati ta otol fe po ia anga ia tu ia alum fanau ia si fa tino fa mo fa ngol leva ia so talsia ia tau nu se tau unga tatu fifiu mai ia wa o lai foi talo tonga la to ile tu eta si ro tata po ia ia fa tinonga male o fa mo pe ona ia ia na tatu ilo ai le au lo la fi le fa ngol va so nei ia tau tona le blue wave ia po le ngalu moana ia la man Samoa fa ngol neva yaso ia ila mai moanga ia matulanga uma la fa ilo atu le fionga ASIATA Manu teleina ia fu fanga mla singa ia lo to neva yaso ia me se ia le fa sa usanga malu statu to no so ifo mai Manu ia le na la fa si volta fa tan noanga se ka mai ali pese le e ko yo so ilo fia mo e kongol malai ia na nga o le malai ka polo a ta tele se ma se ma ko fem fa ma va o to foi mai ma ole no ma tal no ai foi i tu lang ole MS au training okay wis le ha mo ka ko story no ne FF Samoa ua pai mo sei lauta alo wa malieo alo sa ili malo ua ilo ai o Samoa o mao o si o tatunu ele ilo ele papanua
Te la wana whaila whaakau. I le tupele na mai le talo for voucher. I le wana whaakau ma me te mga oi. I le voucher. Tai fu se whanau le lapsi mai o le talo for voucher o mawai whaakau mane ai o le yaso. Ia no whaat. Fela ia toma fatalo fantu fo ila usila mai more ni vai ngau le afiafi e ono le tantu taimi ia e uma ko ka fa uma ko ka ko pese man samo ai ono le tamu fainga la fo le tantu por kala mansani mal MSL ia so lulu o vai aso teitas ia ai o se fa manu yanga fo le lotu wa mau ai le avano ia e pa au mai le tantu pulenga po le songa le li tai malanga po le pule le manager le tantu manu samo so Hesed Ieremia ia i tono le tanto ofisa fasala nei ia ai fa filo ia toro ma futa male se utina fo io le fionga ile anoli Galumalemana Sulu Anae ia o le JP Justice of the Peace in nei o kilani New Zealand nei ia po New Zealand akoa wa so se mea fa nga ia ai le ngata ile o ia o le faia onga sinia o le tanto MSL training e nei manukau ia fa fera ia tu ila ofionga ila ro li fa manu lu ko ko ka kani ia ono le mane foi sia la e io e me le o ele man sa mo lu le fa ina fa ta ia fa ta lo fa tu sa mo ila auto fa fonga anga foi ia mai sa mo Wellington Australia fa fitai lava ta mama tina ma tu fo ila tu nu o lo ese taimi ia fa pe fo ia inga ma wo o lo fa longo mai fo ima ai leia fiafi le taun fai atu fo ia snelo matua ia se me fo ia le lei ma nga fo mo tatou fa na leia fiafi ai o ia malo le ai ke ro e ke ngo la ku po kala mai fisili mai ia isi o ringa mai po se afakasia ia si ma finele te lua malo siata so ko ia ole o mama futa ono o man tu tana no ai fo ila kabile nei ia so mane tau mafainga le tanto manu Samoa e le fai titi ai le anga me malanga fa tai ai mai so le fa ai loina o le fionga ia Galumalemana Sulu Anae ia ai le i ave ai o ia ma JPs ma tulanga le MSL o io se tasi o ilanto o tamali ina amataina ma fa vai ina le tato au la capita mai tai le manusina io e sa lo tana le fai moni lava la sa noanga io e tu sai to tolu ma to na amataina tu lava nei ia ele se me fai ngo fiese amataina o se me fa pene ia mai se ele o amata mai sa mo le amata tu nei in New Zealand pe o le mele ia ma to mai nei tau le pa e nari ia mai se foi langa Jensen mai vaiala ia Wow, mai foi tamai tangata mai fato ia Manu. Mai ko pleki mai vaiala io ia o le ala o tau le mai na le tanto officer. O le uno ai o fulingi o le tesi o ke fai ya kula ukala o le mafa. Ia so ye ngai kenge fo nga. O le o tau sila mai. O le wa mai ele fionga I le aloli Galumalemana Sulu Anae. Sila mai o le urua I tesi le nei o le fa vai no le au o le manusina. O le tongi ngala ngi le malanga I le urua I World Cup foila. Le nai taua. Se fai sa utala I le kaumu fai ngora ngi ki esi ma le tūlanga I fa atu peina ma o ale sa wa mar kamara ya so ya. Kamare le ko inga skai di foi le mo apika faki alo fa va ko o le ser ngomela. Wata ua foi pizza fati alo fo wa ila to wana so ani umar tau fai ngonei. Tau mwhainga whape nei. Ia ole amatanga e moni lava e sa whainga tā e le no whatu mātou New Zealand na ola ia so o na lote fua le ngoa le o le manusina. Ia sa whapea lava o na avatu te tonu o le malo se whatanga ina fo I mātou e whaonga ina le ngoa o le manusina. Ia ola lea na whatanga ina mai ia mātou wo I Hong Kong. E wai pe o ina le na ave mua ia le au le o ngai 7 Hong Kong al World Cup. Wow, ma tau tia fo le tūlanga o lo tūla I mai miso lau tau tua ia e manatu. O le ale ke e ia le lao ma te tala noa au ili ai ma le a fionga le aloli Galumalemana. E tu sai o lana fo I tau tua ma le onanga. Ia ma le fuanga nga ingoa ai ma fasua fai tatou au tamaitai. O le manusina ia me sera lulu ai kiesi ringi. Ioi.
ke re ropo i se koa se kamai ka inga ofur kamale ya so ya le wo kango u ni ka ui o lea o lea tu sa uloa ia mawhanga tonu le ifia mai na tu sai o le ma whaatala noanga ma le fionga ila loli masani ai vai asu taitas o le MSL training mana tua o lea onga lea e o loa o taui na iso o se tangata lava ai misi e oe lea sa misi fo i kulanga o lea onga le lei Samoa ia pe nga sau fo i mai Samoa o fiu ai mākua kuri na o ia sau roa lea la wailo i ngei le fiu e kuri wa fiu e sue sengaru e ia e mawhai lana e toi anu e te toi a onga i ma e restarai la onga lea a le MSL training i manukau e a fai fonga fo i lana mātana noanga i ole a fai loa i le whainga o lea tūlanga ia po fea e iai ma numero telefoni peitai se tasi o mata upu o loa o ina ia ma fa tonu fo la wina le fionga ile lo li tama i fa ya onga ia Galumalemana Sulu Anae le MSL o le tulanga le o le hospitality po le tulanga fo ile i le tali malo ai o la utala o le ua la laka mai le ko fa unga wa le pe yo masina nei ia le fa va so fo le fa unga a le wa tau sa wa le fa longo wa mawanga luenga ngai ngisi o la fanga la mai kai nga chef so ro le aso we nga fa ka ko po kala le o le au serve to tonu i o a uma tau mafaka u va yingu ke mo mia a fa pe ko no di e so malo ulu nga fa pengi ya nga va ile o mai a le uma wa mawai manga luenga full time ya pa part time fo ana inisio alo la tunu se fa so no pe ole fisoso animalo si le ala onga le MSL training ele ngata ina ia o awina tamaiti ina ia maua to mai ia maua le malama le i meolo la to faia ia ai pe ole nganga le ia i matou ne faia o ngai me sa matou fainga au Samoa e tatawana e tu ilunga ma e alu su e meninga luenga a whanau ia pe la o nei le fia fioleno sa o mai ai tei le city panel ia le vaenga le sa matou whainga luenga i le sa no mai i ia o tasi le ua maua le barista tu so le fai kofi i to tonu o le sweet affair Sweet Affair Panel, it's a restaurant and bar in Panel. Ia o ina fo ile wa to lua la ua le la whainga luenga ina ia o leo la always serve wa o fai tali malo e always serve ia meta ia bagi mai ka ko ia malesi la po alesa faia le me inu tua ia wa o ina la o ia na le la alu triology o le pa le po night club i Karanga Happy Road Kai City Karanga Happy Road ioi ia na le la alu i sui me inu wa ina ke runga se fia ma ko pule ia manten ke lenga ia o le mesili e te a o ina ma e halu e suenga luenga ia ele ngata fo ilia o la wata o tele isi wata i lua i fo inga luenga isi e fa inga luenga e mata nga luenga ia pe o nai tangata nei o menu o le wata ia i fo ia o moli le ia e tala noa toi ma moli atu se fa afetai fo i nai pisinisi ia o matala mai fai to mol fanau o Gemini pa i fe fo i ota huhu o i la tou i e fa atanga ina lo tangata e tonu ma fa foi e awa awina fanau o le tunu mela awa te poli ele fa pe te aluisi a onga na saule awa tu i le ai e na lo sawa le MSL training na pa na le onga fai el mele ali ASIATA e sale o sopa sale o sopa ele fa pe te alu ia vai i tamafo ia ayo lupo ma ula i le oats bar and restaurant i tatou ia o le foi na e to o lua foi nisi o le na fai ai lato LCQ so ani mai foi i mola i sene i to tonu foi ia le aonga ia o Valentine i nei manukau whaftai atu ia ruchi ia le foi o le wanga lulu e foi tamaiti i to tonu foi o le ia o le matango fie alea e le mawhai o le to ua ia o le vai asofo o le to o lua le au i tonu Sky City ia o le solo le lei lea o wao o te le nofo ai o te le nofo au wa ai atu i whanau ta te alofa pe a nofo a o matu nei la le kos o la le me la fai
Mali. Ale tu la le tangata I lunga ya le so eni nga luenga ma fesoasoani. A wala tau mātua o lo fia maua se fesoasoani e mama dad. Ia, e whapena e le ngata fo ilea. Ia, ole chow food restaurant I Pakuranga. Ia o loo whaongaina wato o 5 lato tangata wa au maitono le MSL. E awa o e whai atu wai le laisene lea. Le laisene fo ilea lea o au ino o I latou le. Ia inga whale malo, le whata wino o vai malo losi. Io, ia o awina ai, ia e meise fo ilea. O le va aingo tangata, so seisi lave ulu whale mai tutonu. I ta tau nei luore to inga va ai e tangata, po le tangata ua sau wa whale le pula. Ia e ta tau na o au le le. Ia, a wala po le sau nei a tia ua tonu wale e maua toela tusi le. Ia, e whamuna mole le whaifua e o mai. Ia aolea weva ai le to tele e o mai uma lava I o aso lua uma la ASIATA. Ia. O aso lua pela la so lua le la sau nei. La wa le vasenga. Le vasenga o mai faila sene ia tato restaurant ma pa fo e fia ngalulu e ai ia tangata. Ia o le e ala na faile la sene le. Ona o lo fia mau e la tau le pule. Management certificate. Ia. O ingore tūlanga le o la vau e sau noa. O le toinga a pepa foi lele a o sofa ia ku le pe a watu sia singa leo ma tu langa yo no afia ila o e tangata le fa le pa le tem fa e fa ta wina le ava malosi po le fale kal fale fa fia po o se fale ainga foi lele wai fale piriaki ma va fa pena o le pepa la le tau no ia le vionga le no o le laisenge foi lele e ya o le fa kanga ngai ke fa ia le fa ta wina mene aya o tu langa na mo fa la telenga e se tu o la fa sili le tau fa ia Yes. Mo ilan tau foi le o nga fatia me so lai le benefiti ma tulang fa pena e ma fai o nga yengi apalai le wins foi le ne tongi I pili ma tulang fa pena me so student loans en fai so no tulang le ia fa fatai lava ia ono le afiafi nei tal no atu ai fo I tangata o ia ri tali malo hospitality wa ia le level le lona lua lona tolu if amata mai ai lalo ona fasitia puatu lele latu se e o atu lava ia te au Yo I la le fatino le umai la ngalue o I fo ia pasi mai pe ngalue pe le ai pe pa tene le le va tama le I fa penana the fight o mea la tau le te tau ia o la tau uma le o atu tono le aonga e fa atu pe fa fetai le malo wow Ona o lato tu so se second chance o se lona lua le o se avanoa watu umai tato whanau fai wale o au le university wale o au atu ona maka I se me whaapea ia alai toi sau ia matou e toi o awina atu ina ia maua tusi nei e fia mana o mia wow ia na ala tongi uma le malo mene amu ia o le ala le mea la ngofo ai ai se ala esa no fo ai io sa o ile ka maro ma ko koea o lo pai awal pai ai o te lo am vai o le ma wale fa e te o ngofo tu tongi fa tu pele malo o te mile nei tu lai mai veli le ngumela ne sa o asi e a nga fo e re ro pe ke fa le ngoa o ele tina le pe e fa ya mai ka lo ko ro le sa nga luenga mai le ke fenga e ro pola usanga I ke wa ku e pala I kai sit io ia ko fa pe vero ko inga wa ko sulo ma fa ke le ise si mai nga tulanga ele talima lo la vale tante ai me se le em faina esa no ai I le fa ton fola wina ise si mai nga tulanga me se fo ia ni o lo tele ama no o lo ye ten ni ama no wale le stala no hotel. And just for our young people, for the sake of our young people that are listening right now, the MSL training is at 603 Great South Road. It's open. The doors are open for you. If you have finished your year 13, not all of you are lucky just to get through to university, but hey, why are you waiting? Why are you sitting around for a year? Don't waste your time sitting around for a year. Come over to 603 Great South Road, or you can call the 0800 number. The 0800 number is 0800 22 4438. So nate mana tuole love. Now, if you really wanted something to do, don't just sit at home. And our parents and families that are letting and allowing this to happen, yo tatu tangata ma, all you young people, don't sit at home.
Don't sit at home. If you feel yourself that you cannot do it, hey, we can do it. We can do it. Come over to MSL training. We are there to support you. We're there to hold your hand. We're there to show you how to make coffees, how to do your assessments. It's all there. Don't worry about anything. Just come. Just come and the door is open for you. Don't look at how old you are. Age is not a matter right now. What matters is where are you going to go from here? Where are you going to go? Maybe you are young right now and you wanted something good because you may get married and have children, and you can always get back to do this type of job. The barista, and go into the hotels and go in to help other people with all the buffets and that is going on. So, hey, I wonder inofo ia o tātou fo le mātutua le nofo e whalongo ina pea a whai atu stametiti whai mai langa whai mai lo tina o te nofo e vaita maiti whai mai ele ai e se i o tausanga fau o le a mai mauri tausanga atoa a wane i mai mauri taimi ia tātou tau mawhai pea e ngā lulu e pea e iai ale mea le o lo whatali mai mo o tō whanau. Yeah, wow, that's a massive encouragement. And words of wisdoms for all the young folks out there. Ia le na ua fautu antu ia ma sauno antu ia le fionga ia Galumalemana Sulu Anae po anti sulu sila fia ia le totele. Le foi vai go mai mo meli se to finelo sa vali tafu kasi okay ia okay lo foi kasi le ngo fale la ia sa we fai la u fai coffee io le leite le io wifi le la ngaluenga ia o te roa nga o le tau ka foi le o le foi le mochaccino o le cappuccino ia o le casino. Cocktails, mocktails, male flat white. Like you was so flat white, ngofo kusile address of flat push. Ya, uyo lea. Ya, ole maha por kalamele na male fionga ile aloli. Manatua e fai pea. Ele uma i o mo lo silafia o tanto numero te vala au mai ai le taimi le nei po aso fai ngaruenga o le vaiaso. O varuselau lua fa tolu balu. O varuselau lua fa tolu balu. Ioi, kau loko ngangu mela. Ioi, e vidi mai lir kau sanga fou. Awana ingalo va vidi mai ai. O por tanto address asiasi ai ono o tolu Great South Road in Manu. Ono o tolu Great South Road in Manu. Ia por tanto website mo tolu e fia o ka fa Facebook manungo tanto o penga fa mantalanga ma tanto website www.msltraining.go.nz. Ia le nala ai fa winan ma programa mo le nga fa te jele ma nga fa malo tanto company langolango Pacific Easy Money Transfer mo tupe lan fo Samoa fa tuaina bave ia to e malu puipuia o le tanto Pacific Easy ale tani la fo to le la to rate ya so va so te tas la fo via fo to e so swani ia o e tulanga o fa Samoa ma so la fo ia ni so tulanga Pacific 40 awana ingalo le so taiao ma proklame ia omi mai lo suafa io ma fai sau fa atau to tongi sau pili i lungo le tanto jalo fa voucher mo Samoa ke lolo fia le onanga le lenga wa e kaule kuria ia o polu masalo longa fo ile matalo fali ia ala wa em fayanga e salu ala wo koka e pe fa pa wala koko o inga fa mu e e kala mai lau fa tau io wala ngo mo no itua ma fio anga itua ia ai ringa tai le o tanto pam kesi vai tele io a fa pe o ina ti Samoa nga o lo fe lua im fa aru pensing ia vili mai lo ainga i nei po Australia America ma tino i fa e ma fai ona to tongi e tuai lau kesi o lo sa ia fa nga ina le unanga le tanto talo fa voucher mai lava le toru sultala se pa ia le toru se lau tala sa mono na fa nga ina ia Seki Works Maria ioi fa pe lava fo i tau sa ili se vaenga moli lau fa moli sa mo ioi le fa kali Maria sa fa kora pusara ioi le fa tai tele la fo ia mole lango su e tanto prokalame fit family ia manisi la fo yo na ka tato company ia ai le fa ngaloina ia le la au nanga ale tanto Pacifica Business Hub ia ma le tausala la le lau fonga fia ia Laura Kyle
ia so mai maliu mai matala mai o au io sa we fai ska ko ipuki ia mai fa so ia lora o fa fita u va ele o se counseling fo ngai long enka me a va beo e tauto mana tu sa bisingisi ai tele o sila fia le fa tau nuina o ava enga le lei o ava enga fa le lei o ava enga yo no onga o bisingisi o lora kaio le tali o fa fita u ma we fo ia matu langa e si noi o vanga foi le tax agents o la foi ngol consultants le vanga le na le au so tusi matulang fa pena official lawyer a fa pe o le ka kala la foi ponga e musu finge io ya e que sabe que mo foi mar JP ya e mo foi mar tanto official lawyer so le or fo si hau me io ai ma ni si na fo io lo lang sua ai le fai titia auto umala se auto fine a pele fu papa ma lola foi fie lo loto ia o to ma vai fo ma futa mai man tanto ia o le mo wa udunga ia ma le lava loa le ano no ai ia me se fo o le fa fia ngai se ma fa fia au basta waita fata ia ma futu a melody ma BPM ministry ma lola ba no sai Vicky Suki ia ma to ma futanga ka ko felo ai ka longa nga tailo te porosi o si Aleni Sonia ma wala ivao io la lau Peter Hudson Christopher Benjamin Niall ma lota Nile Malota Afala umember to tele Michael R. Jr. Schuster Auto Uma Feangai Pio i male lava loa malo ale ono sai malo fa to ia o programa na TAUTAI ma ASIATA Manu tele ina fa so ngone fia fika ko felo ai so kai au taimi mansani tau le lima i lunga la vone tanto o unanga Blue TV Blue Wave ia mare TAUTAI ma ASIATA mai lo ni tangata ai me sura fonga le no li fa soifoia So se musica te la inala Bea tama It's fa alongo inala Lona loloto Mai ele fia Fa angalo ahipo Nio tinga Il pesele A otama Sing me a song File ma miti Pana ngale loto yatini Ni mo fanga mata Se pese wo fa Au tia langona Tangap tamba wa pese masisi mama Squad, baby. Rex, J. Sands. Let's go. Oh, say I'm a say you are complete to me, I get you. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move in and come here. Yeah, they on the nail, dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, tama in, no te pai, toque lo sé.